A u Prijedoru nas također čeka naša ekipa. Tamo je juče održana 36. redovna sjednica Prijedorskog parlamenta i čini nam se bilo je burno. Jesam li u pravu, Borise? Upravo tako, jučerašnji dan u Prijedoru bio je u znaku burnog skupštinskog zasjedanja, ali i izglasavanja dva nova kreditna zaduženja grada vrijednosti oko 9 miliona maraka. Sa nama je ovog jutra šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Prijedora, Dalibor Pavlović. Gospodine Pavloviću, dobro vam jutro i dobrodošli na naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, juče smo sa vaše strane mogli da čujemo mnogo replika, krivih navoda, čak i negodovanja na kreditno zaduženje u vrijednosti od oko 7 miliona maraka namijenjeno za infrastrukturne projekte. Zbog čega? Jeste. Od 2007. godine pa do danas gradska uprava na čelu sa DNS-om je zadužila ovaj grad preko 59 miliona maraka. Samim tim te kredite, posljednja rata koju imamo, bit će isplaćena 2043. godine. Iako su toliki krediti podignuti, još uvijek nismo riješili pitanja ni kanalizacije, ni vodovoda, ni problema poplava koje opterećuju ovaj grad, ni završetak kanalizacije u Tukovima, ni dvoranu na Urijama. Znači ništa apsolutno nije urađeno onako kako treba. Samim tim smo postali i dobili epitet grada sa nezavršenim projektima. A ne znamo gdje su ti novci otišli. Moram da kažem još da je ovaj kredit jedan veliki problem koji opterećuje naš grad, jer mi smo bili protiv samo iz tog razloga što smo smatrali da sva kreditna sredstva trebala biti izdvojena za naše privrednike, za naše ugostitelje, za naše trgovce, jer u razgovoru s njima smo došli do informacije da oni posluju jednostavno sa 50% prometa koji su imali nekada. Imaju opterećenje jer dijaspora zbog covida nije došla ove godine u Prijedor. Samim tim oni su, da tako kažem, na putu da zatvore svoje radnje, a onda ćemo ostati u problemu zbog velikog broja radnika koji će biti otpušteni. I to je bio naš cilj, da ta sredstva pomognemo, da tim sredstvima pomognemo našim ljudima kako bi oni zadržali te radnike, a onda samim tim nastavili punjenje budžeta. Dodatno 2 miliona kreditnog zaduženja namijenjena su za privremeno finansiranje deficita u gradskom budžetu izazvanog pandemijom koronavirusa. Jeste. To je ono što smo mi smatrali da također nije potrebno, obzirom da smo dobili od vlade 1.500.000 za sanaciju štete nastale od covida i da jednostavno je taj kredit će nas opterećavati u budućnosti zato što moramo da ga izmjerimo u sljedećoj godini, on je na godinu dana i onda ćemo imati opterećenje u budžetu. Smatrali smo da sve moramo podrediti tim našim privrednicima, a ne da se ta sredstva utroše ne znamo ni mi gdje. Evo, pomenuli ste da je vlada Srpske iz Fonda solidarnosti izdvojila određena sredstva za sanaciju šteta izazvanih koronavirusom u Prijedoru. Evo, da li ste upoznati gdje će ta sredstva biti utrošena? Jeste, kao što sam rekao, 1.500.000 je prebačeno iz Fonda solidarnosti. Međutim, 20 dana je prošlo od kad su ta sredstva prebačena, niko iz gradske uprave nije se udostojio ni u jednoj rečenici da spomeni bilo kada da su ta sredstva prebačena, iz kojih razloga nije nam jasno. Jednostavno građani ne znaju za ta sredstva i plašimo se da je već u tih 20 dana dobar dio sredstava potrošen. Nemamo informaciju u što će biti ona potrošena, nadam se da neće biti za tekuću potrošnju, nadam se da će biti utrošena za pomoć našim građanima, našim privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima koji su također isto u ozbiljnom problemu. Evo, na jučerašnjem zasjedanju izjavili ste da procedura o kreditnom zaduženju nije regularna. Pa evo, o čemu je riječ? Jeste, moram da kažem da smo mi materijal za kredit koji smo podizali dobili 16 časova prije samog zasjedanja, iako je obaveza 7 dana prije zasjedanja da se dobiju skupštinski materijali. Ono što je jako bitno, moram da kažem, je da je tu prekršen zakon. Evo, sad ću vam pročitati da ne bi nešto pogriješio, da bi bilo svima jasno. Znači, prekršen je zakon o zaduženjima i garancijama Republike Srpske i to u članu 62 stav 4 koji kaže: obavještenje o sjednici Skupštine na kojoj će se razmatrati kreditno zaduženje mora biti objavljeno u najmanje jednom dnevnom listu na teritoriji jedinice lokalne samouprave i njenoj zvaničnoj internet prezentaciji najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Oni su prekršili zakon jer nisu ispoštovali taj član
koji sam spomenuo, jednostavno nisu željeli da objave koliki se kredit diže i u koje svrhe, kako građani ne bi negodovali zbog toga što su oni radili. Smatramo da je grubo prekršen zakon i da to neće moći ići u ovom pravcu koji su oni namjerali. Evo, koliki je rok otplate ovih kredita? Rok otplate svih kredita koje imamo u gradu je do 2043. godine. Kada su u pitanju ova dva kredita, ta dva kredita ćemo isplaćivati 10 godina. Ono što je ozbiljan problem je da ćemo već u 2021. imati ratu kredita od 5.350.000 maraka. S obzirom na budžet koji mi imamo od 40 miliona, to je ozbiljno opterećenje, a imamo i situaciju da ne znamo kako će nam biti punjenje 2021. godine zbog sve situacije koje imamo, možemo doći u ozbiljan problem. Ono što je još ozbiljniji problem je da smo ovim kreditnim zaduženjima doveli grad u situaciju da ukoliko dođe, ne daj Bože, do pogoršanja situacije, nekih elementarnih nepogoda ili ne znam ni ja čega, nećemo moći podignuti neki ozbiljniji kredit kako bi pomogli našim građanima u navedenoj situaciji. Ono što smo mi negodovali, što cijelo vrijeme smo potencirali, da moramo ostaviti sebi prostora kako bismo pomogli građanima našem gradu u nekim situacijama koje jednostavno nećemo moći izbjeći. Međutim, ono što je DNS navikao, a to je da pred svake lokalne izbore imamo kredit u 2016. godini od 4 miliona i sada od kada saberemo 9 miliona, oni su navikli jednostavno da pred svake lokalne izbore podignu kredit, da rade infrastrukturne radove po selima, da asfaltiraju ulice kako bi dobili određeni broj glasova. Zato smo mi ovu koaliciju koja je izglasala taj kredit nazvali i asfaltna koalicija, jer jednostavno možemo vidjeti ako ljudi pogledaju malo puteve koji će biti asfaltirani, da su to sve putevi pored kuća odbornika koji su glasali ili u njihovim selima. Ono protiv čega se mi borimo i što nećemo nikada dozvoliti je da se sredstva naših građana troše u predizborne svrhe. Jednostavno, prošlo je vrijeme kada su radili putić za glasić, toga više nema, građanima moramo ponuditi bolje uslove života, moramo podignuti privredu na neki normalan nivo kako bi su ti ljudi nastavili da rade, zadrže svoje radnike i punili budžet i samim tim ćemo onda naći rješenje za te infrastrukturne radove. Gospodine Pavloviću, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i bili naš gost ovog jutra. Hvala vama i vašim gledalcima.